ayikhetha inkosi enkulu yasePhakameni. Amen. Sibuthiwe bakhonzi ivesi yesithathu emthandazweni wesabatha ibongo inkosi. Amen. Xolise kwengishayisele nabo. Uma ngapha esikhawini abe sixoxelo baba isho njalo incwadi yami eBhayibheli ithi Thixo sizwile ngeindlebe zethu. Itho babethu basitshelile ngokwenza wakwenzayo emhleni yabo yasendulo ibongo inkosi. Amen. Bathi ke ubabilanga wakwahlala khona ebuntwaneni bakhe. Isekhona inkosi enkulu yasePhakameni babamkhulu. Uma bekhula behlala lapha endaweni yasesikhawini. Kuthiwa kwase kuba khona insizwa esidwayelanayo kakhulu nenkosi enkulu ilanga kodwa kusa umntwana wenkosi yasePhakameni. Mabedwayelana kakhulu bezwana behleli bendawonye bebuthana iya njalo inkosi yasePhakameni kulensizwa iyo ivakashela ifika ihlale nayo bafike bakhulume baxoxe indaba ezinhle ababeyixoxa zobungani babo. Uma bebuthana behlala kanjalo kwaze kuhamba isikhathi kwaze kufika lapha khona ngithi ivesi yesikhombisa engomeni ka220 kwaze kufika leyo mini enkulu kwaze kushintsha umzimba isikhothama inkosi enkulu yasePhakameni babamkhulu yayisiyahlala inkosi enkulu yasePhakameni babilanga. Uma isihleze esitalweni wayesezwa lo muntu lo kade ungani wenkosi ukuthi lo muntu kade ngithi umngani wami kade ngihlala naye kade ngibuthana naye useyinto enkulu kangaka namhlanje. Wayitshela ukuthi umngani babo sephelile sebugcinile lapho. Uthe ngenye imini ehlezi emzini wakhe lapha ehlala khona uthi wabona ngayo inkosi enkulu yasePhakameni imoto iza ingene esangweni iza yayisiyehla yathi hawu mngani wami ngize kuwe ngizobona. Ithi ngize kuwe ngizobona bese behlala bese bekhuluma ikhulume njengomuntu ikhulume konke lokukhuluma bebekhuluma kwase mnganini babo base beyahlala njalo inkosi ilanga yalokho ikwenza lokhu uthi wangenye iminyaka iphume ngisho ebusuku emzini wasePhakameni ngikhuluma ngento efanele ibe khona kuthina sonke njengoba silapha kule ngithi ingoma ngiyakuthandaza ngamasuku onke khona ekuseni nasekulaleni ngimbonga ayibonge inkosi. Amen. Bathiwa iphuma ngisho ebusuku emzini wasePhakameni ihambe iye emzini walensizwa iyothi ihlele ebusuku ingazelele lutho iyobona ngayo inkosi enkulu yasePhakameni ingena kwase kuhamba kuyinenga lensizwa mhlawumbe wona uyojabula hayi emzini wami kufika uShembe ngihlale naye. Kwase kuhamba sekuyinenga lensizwa kwase kuyidumaza ukuthi lo muntu kaseyena umngani wami kaseyena umuntu usewuThixo manje noma umoya kaNkulunkulu uhlezi phezu kwakhe kodwa uyafika njalo lapha azovakashela mina. Yayisimhlupha lento angazi noma khona umuntu ongayengamhlupha yini noma omunye angajabula ukuthi ayishokufika njalo umuntu. Ithema ihlupha lento lendoda yayisicabanga ukuthi ngizokwenza njani yayisithi hayi nginalo isu kufanele ngisuke lapha asikhona ngihambe ngiyohlala kwenye indawo ngiyudayise lo muzi nabazawuthenga ngizobatshela ukuthi makufika umuntu ezangifuna bafike bashiya umyalezo kuye nangizobatshela ukuthi ngiyaphi. Nangempela ithe esacabanga lokhu uthe laphi icabanga khona yayisiqhamuka inkosi ilanga iza kuyo base befike bephinde behlala bathe ehlaleni kwabo kanti nalento enhlizweni yayo ayaze ayitshela inkosi ilanga ukuthi angithandi Shembe mawufika lapha ekhaya uzangivakashela. Kodwa yayicabangisa ukuthi ngizokwenza njani ukuthi angangitholi lapha ngikhona. Laphe nawe nendawo uthi mawuyona ucabanga ukuthi uShembe akakutholi. Nalento ayifuna indawo yayisibona ukuthi mangisuka ngendaweni ethile ngiyohlala khona kazongithola khona. Nangempela yayisikwenza yabadayisela abantu base bewuthenga umuzi bathe mase bewuthengile isihleli lapho ezweni elikude lapha isihleli khona isithi nethezekile sekumnandi uthenge elinye ilanga yabona ngemoto izisapho. Mayiza le moto esangweni yasiphuma isibukusisa ukuthi hawu le moto eqhamuka lapha esangweni engathi imoto yenkosi enkulu yasePhakameni yayisibukusisa. Nangempela kwase kwehla lenkosi enkulu yasePhakameni balilanga.
base bengena endlini komhluphe enhlizweni yakho ukuthi hawu shuthi bamtshelile kodwa ngoba akekho nje engamtshenayo uyasiyehla ithema yehla ifika lapha base bexoxa endlini wayeseyibhoda lento ukuthi kodwa Shembe ngoba ufika nje lapha uzongivakashela kangithandi kahle enhlizweni yami ukuthi ufike lapha ngoba wona kawuseyena umuntu uthi angazi futhi ukuthi ukuthole kanjani lapha engihlezi khona njengoba sengikule ndawo entsha esengiyithengile isithi inkosi ilanga ikhuluma amazwi amakhulu ithi hayi mngani wami angikwazi ukuthi ngingakuboni lapho khona ithi ngoba wena njalo uyathandaza uthi ngesikhathi uthandaza umthandazo wakho wakha indlela esuka lapho ukhona wena eyalapha ekhona mina Shembe uthi noma ungayaphi angikwazi ungakutholi ngoba uyathanda mawuthandaza umthandazo wakho wakha indlela esuka lapho khona eyalapha ekunoShembe khona uze mawuShembe esuka lapha ekhona eyofuna wena ibe khona indlela wena ikhona neyakha indlela ithi ngoma ngiyakuthandaza ngamasuku wonke ngimbonga uThixo mayishona inkosikazi eJudiya edokodweni isishonile bayoyibika kuyo babilanga bafika bathi inkosi isithula inkosikazi phakathi komuzi wakho wena uhlulwa lutho siyacela uyivuse isiyathula inkosi ilanga isikhashana isithi hawu bantu bami sengibuye ezulwini ithi ngithema ngifike ezulwini lenkosikazi enikhuluma ngayo uthi ngabe sengiyibuza engilosini yomthandazo wokuvuka ukuthi ke yambona yini namhlanje uthi kodwa ingilosi imphikile uthi ngahamba ngayombuza engilosini yomthandazo wokulala ukuthi ke yambona yini kodwa nengilosi yomthandazo wokulala imphikile yathi ngayimazi ngakho ngazi ukuthi ngithathe engekho indlela eyayisuka lenkosikazi lapha ikhona iya kuShembe kuthiwa ngisho ebusuku inkosi ilanga yayiphuma ekuphakameni iye lapha ekunale ndoda khona ngisho ebusuku iyakhuleka ukuze indlela ibe khona ukuthi mawusosizini akabe nayo uShembe indlela esuka lapha ekhona yena eyalapha kukhona wena ayibonga inkosi nalawa amakhosikazi ngihlala phansi nalawa makhosazana adingelwa yindlu mayisebikwe enkosini ukuthi bafile enkosi belapha phakathi komuzi wasephamini ithi inkosi ilanga ayikhululekani imoya yabo ibanjwe ukuthi bebekhona emthandazweni wokuvuka indlela yabo yayikhona inkosi kusabezulu.